ngibatshelile abantu ukuthi iza kuzigonqamisa ingqondo madoda. Sekunjalo kwaJofa. Lana koBulawayo kumnandi, ilokisha ingoma sibuza sibhema kumnandi. Yadliwa indoda yakhohlwa abantu abayo. koBulawayo lana siyawa, ilokisha ingoma sibuza sibhema kumnandi. Kudliwa indoda ikhohlwa abantu abayo. Phinde ukhumbule uselula abantwana, okubi kuthi ukhohlwa kwabantwana bakho. Wendoda bekuhle usijiyele, khumbula uselunga usaphotshoza, okubi kuthi ukhohlwa kwabantwana bakho. Igonqamisa ingqondo indoda, isheshe yathuka igonqamisa ingqondo. Idabaliyophuma phinde liyoshona, umama labantwana bayohlilipaka bani. Igonqamisa ingqondo indoda, isheshe yathuka igonqamisa ingqondo. Idabaliyophuma phinde liyoshona, umama labantwana bayohlilipaka bani. Yadliwa indoda yakhohlwa abantu abayo, idliwa yilabo sisabagqoka isicwebezana, besifaka amaringi phinde befake lezi nsipho. Injongo imali lana eBulawayo kuyakherezeka. Ayifuthi ngithi yadliwa indoda madoda, thukathi. Yadliwa indoda yakhohlwa abantu abayo, idliwa yilabo sisabagqoka isicwebezana, besifaka amaringi phinde befake lezi nsipho. Injongo imali koBulawayo kuyacwebezela. Webaba bekuhle usijiyele, khumbula uselula abantwana, okubi kuthi ukhohlwa kwabantwana bakho. Isibambe kanjalo makhathuni sikhona lapha ku-TK Studio, phethu ale emtshineni madoda, Mr. Alfredo TK. Ayifuthi ngithi usagalula mayisifikile igala iperformance izelo juno tshuna ingoma utshukwe nezindaba madoda. Lokho esithinda phezu kwayo indoda. Awu madoda. Ngithi bayajabula khonale kumakhasi oBaroni madoda, kanye nomdala wami khona le koSuzapho usitshela uSamangweni. Awu madoda. Lana eBulawayo kumnandi, ilokisha ingoma sibuza sibhema kumnandi. Yadliwa indoda yakhohlwa abantu abayo. Lana koBulawayo kumnandi, ilokisha ingoma sibuza sibhema kumnandi. Kudliwa indoda ikhohlwa abantu abayo. Kika makhathuni Tom and Jerry, imthatha phasi kokukube esikhofweni. Lana koNtuthu ziyathunqa, ziyawawa kudliwa indoda. Yadliwa indoda yakhohlwa abantu abayo.
idakwaliyophumile lemabhentshini umama labantwana bayohlilifa kabani yatshintshi indoda eyayibizwa ngomfundisi itshintshe yaduhikonqamisa ingqondo idakwaliyophumile lemabhentshini umama labantwana bayohlilifa kabani webaba bekuzusiyele khumbula uzelula abantwana okubi kutukhohlo kwabantu abakho yahliwa indoda yakhohlwa abantu abayo idliwa yilabo sisabagqoka isicephezana bezifaka amaringi iphinde befakele izipho injongo imali kobulawayo kakherezeka yatshintshi indoda eyayibizwa ngomfundisi itshintshe yaduhikonqamisa ingqondo idakwaliyophumile lemabhentshini umama labantwana bayohlilifa kabani idakwaliyophumile lemabhentshini umama labantwana bayohlilifa kabani